Dobar dan, danas ću vam predstaviti apsolutnu zver iz proizvodnog programa kompanije John Deere. To su traktori serije 8. Traktori serije 8 su najzastupljeniji traktori u Srbiji i njihovo tržišno učešće je preko 45%, što znači da traktori serije 8R proizvode se, da kažemo, u 3 različite vrste. Postoje točkaši, kao ovaj iza nas, zatim postoje 8R traktori koji nose oznaku RT, to su traktori koji imaju 2 gusanice, i kao novitet od prošle godine, to su traktori RX, to su traktori 8R koji umesto točkova imaju 4 gusanice. Traktori 8R proizvode se u 5 različitih modela, to su 280 konjskih snaga, 310, 340, 370 i 410 konja. Kad pričamo o konjskoj snazi, treba napomenuti da John Deere uvek izražava nominalne konjske snage sa svim uključenim potrošačima, što znači da maksimalna snaga ovih traktora je plus 40 konja u odnosu na ono što piše na haubi. Traktor od 280 konja ne postoji u izvedbi RT i RX, dok ostale 4 modela se mogu naći u sve 3 izvedbe 8R traktora. Ovde ispred nas je jedan traktor 8R 340, što znači da ima 340 konja nominalne snage, a 380 konja maksimalne snage. Kao što možete videti, ovi modeli odlikuju se potpuno novim dizajnom. Inače, za kompaniju John Deere novi dizajn radila je kompanija BMW, tako da malo izgleda i moderno, sportski, automobilistički. Zatim imamo novu kabinu koja je mnogo veća, prostranija i razni niz opcija koje su sada moguće na novim 8R traktorima. Ono što je bitno i što je glavna odlika svih ovih traktora jeste John Deere-ovski agregat. Kao što smo rekli, može biti od 280 do 400 konja, zapremine 9 litara. Možemo birati, pošto na tržištu Srbije još uvek postoji mogućnost da se prodaju motori bez AdBlue-a, DPF filtera i katalizatora, a za neke kupce možemo isporučiti i koji to žele da motori imaju, odnosno traktori, DPF filter, katalizator i AdBlue. Naravno, svi traktori mogu biti opremljeni sa običnim prednjim mostom, kao što je ovde, a postoji opcija opreme takozvanog ILS-a, to znači nezavisne suspenzije prednjeg mosta. Međuosovinsko rastojanje 8R traktora je 305, odnosno kada ima ILS 308 metara. I ono što je jedna od bitnih karakteristika zašto je John Deere tako snažan jeste da se njegov 6. cilindar od motora nalazi na prednjoj osovini. Tako da je maksimalno dobro raspoređena snaga i iskorišćenost prednje vuče. Zatim, kao i kod svih traktora, traktor može biti opremljen i prednjim kardanom i sa prednjom hidrolikom. To naravno zavisi od same korisnika, da li to želi ili ne. Mi uglavnom, i ovi traktori se koriste za teške radne operacije i korisnici uglavnom stavljaju samo tegove napred. Zatim, traktor ima balaste u točkovima, ima jedan unutrašnji teg 625 kg i jedan teg spoljni od 205 kg i jedan teg od 72 kg, što je ukupno oko 900 kg tegova u točku, i ukupna težina traktora prelazi 15 tona. Pošto je ovo traktor 340 konja i on je malo različit u odnosu na 280 i 310 konja, on ima podizne poluge kategorije 4N/3, zatim ima donju poteznicu isto 4. kategorije, gornju poteznicu podesivu u 5 položaja i ima Piton Fix poteznicu za vuču tandem prikolica koja se lako montira umesto donje poteznice. Ono što je još bitno jeste da traktori mogu da imaju
odnosno traktori imaju standardnu 227 litarsku hidrauličnu pumpu, a opciono imaju 321 litar hidrauličnu pumpu, što zadovoljava sve neke priključne mašine koje ovaj traktor može da vuče i nosi. 8R traktori opremljeni su sa 4, 5 ili 6 pari hidrauličnih izvoda. Oni se kontrolišu putem elektroprekidača i imaju takozvane dodatne funkcije, povratni vod, zatim load sensing vod i flat face vod. Maksimalna podizna moć ovih traktora jeste 12 tona. Zatim, traktori su, opremljeni kompletnom ISO-bus instalacijom. Ovde možemo vidjeti ISO-bus priključak. I u standardnoj opremi je kardansko vratilo 1000 obrtaja u minuti. Postoji naravno opcija na svim traktorima da se stavi 540, ali traktori fabrički se isporučuju sa 1000 obrtaja. Nalazimo se u novoj kabini nove serije John Deere traktora 8R. Kao što možete vidjeti, odlikuje izuzetna prostranost i izuzetna preglednost. Tanki stubovi i rukovaoc bukvalno može da vidi na sve strane, bukvalno što kažu 360 stepeni pogled. Da bi rukovaoc imao potpunu udobnost, na tu se nalazi volan koji je prilagodljiv rukovaocu, zatim novi dizajn i novi materijali sedišta i sedište koje bukvalno može da se zaokreće plus minus 40 stepeni, tako da rukovaoc komotno može da prati ono šta se dešava iza njega, naravno pod uslovom da je traktor opremljen sa sistemom za navođenje. Zatim, 8R traktori imaju jedan mali corner post display gde imamo određene trenutne performanse samog traktora, broj obrtaja, zatim temperatura motora, nivo goriva i neke osnovne informacije da li nam je uključena prednja vuča, blokada diferencijala i ostalo. Dok nova 8R serija može biti opremljena sa dve različite vrste touchscreen monitora. Kod ovog traktora konkretno monitor je 8,4 inča, generacije 4, dok postoji opcija da traktor bude opremljen i sa 10,4 inča isto generacije 4. Monitori su svi na srpskom meniju i naravno sam interfejs možemo prilagoditi potrebama samog rukovaoca. Sve funkcije traktora mogu da idu putem monitora, touchscreen, zatim možemo putem ovih prečica ili naravno hodom kroz display manuelno. Ono što je bitna karakteristika monitora novih generacija jeste da oni mogu da se listaju kao knjiga. Znači sada imamo više učitanih strana, mogli bi da listamo i da ovde ova dva, da kažemo, znaka pokazuju ova strelica sa tačkom gore, da imamo neka napredna podešavanja u toj funkciji i ovo i to vam je kompletno uputstvo za rukovanje te pozicije koju ste vi hteli da izaberete. Zatim, traktor može biti opremljen sa 3 različite vrste menjača. Ovo je čuveni John Deere patent, Automatic Power Shift menjač, koji ima 16 brzina napred, koje mogu da se menjaju takozvanim kliktanjem ili samo držanjem i traktor sam menja. Zatim kada želimo da ga ubacimo u rikverc, isto tako. Znači on ima 16 brzina napred i 5 brzina nazad i ovo nam je faktički parking gde traktor se ponaša kao da smo podigli ručnu kočnicu.
Zatim ovde možemo vidjeti prekidač za podizne poluge zadnje i pošto je traktor opremljen sa 4 para izvoda hidrolike, ovo su naravno elektroprekidači za sva 4 para. Znači imamo manuelno i kada stisnemo dugme da bude konstantan pritisak. Ručni gas, zatim memorisanje radnih operacija, shodno potrebama samog korisnika. Traktor je opremljen sistemom za navigaciju kompanije John Deere sa preciznošću plus minus 10 cm i ovo dugme je za aktivaciju navigacije. Zatim imamo uključivanje automatske prednje vuče i stalno uključene prednje vuče i naravno dugme za blokadu diferencijala. Ovo su naravno neke prečice za temperaturu, muziku, speakerfon i ostalo, i ovaj ovde točkić nam je za manuelno podešavanje visine, odnosno dubine rada priključne mašine. Ovde imamo uključivanje kardana i ovde imamo prinudnu ručnu kočnicu koja nije poželjna da se tako često koristi. Jedna od glavnih karakteristika John Deere-ovih traktora jeste dobro osvetljenje, koje je na ovim novim modelima poboljšano. Ovde možete videti traktor koji ima premium osvetljenje, znači bukvalno kompletan set svih farova, ali oni nisu LED. Da bi bilo ultimativno osvetljenje, traktor mora biti opremljen sa LED svetlima i na ovom traktoru postoje 22 radna svetla. Kao što smo rekli, ovaj traktor je opremljen Automatic Power Shift transmisijom i pored ove transmisije postoji takozvana E23 transmisija koja je isto full Automatic Power Shift transmisija, samo što ima 23 brzine napred i 11 brzina nazad, i naravno postoji vario transmisija koja se kod John Deere naziva IVT, odnosno Auto Power transmisija, to je bestepena transmisija, znači postoji traktori opremljeni i sa tom transmisijom. Ono što je bitno reći, da traktori koji su opremljeni sa IVT menjačima mogu da imaju takozvanu Command Pro ručicu. Pozivamo sve posetioce online sajma da za sva dodatna pitanja kontaktiraju nas putem sajta kitedeo.rs i putem telefona koje opet mogu naći na sajtu kitedeo.rs.